anemono aigati alitonya kwato kumurike gusuto kwa oburito ase agati amangana alitonya kunya kwato gusangana astinga kechiga niringa umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati niko anyara koboga kwanekya ogosoka kwa marigo kuru ase nyaktari ya Kisii Teaching and Referral Hospital which nyaktari au ime county ya Kisii nawe go ase morobiri undo mugavana yuni ganya koboga kwanekya abarimu ba ECD kuri kwa permanent ime county ya Kisii nawe go abarai kuru ase county ya Nyamira anamono igodi ya Nyamayani go banya ko bakuburi ya serikali enyako kwanekya buna nkorbekere ikyombe ky'abatori amone timbebe abisi ende chugodi chiritabwati abarai wikaboni gachi chikonya ko bachikwariganirwa obotori oboke Togo yanja kakuru ase enyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital abwasomo governor we county ya Kisii Paul Simba Arati nyakobaga kwenekya okubwatu kwa mario guchi ase nyagitari ange emia ya 50 na isane birichire ime county ya Kisii kaukwana ekerekyo Arati niganya kobaga kwenekya buna e county ya Kisii niganya kobaga konyora amariogo ari asilimia ya 53 iguri emia ya mariogo ari gwente kunyara kobaga konyora kuru ase kiombegyo kwa na amariogo aiga Kenya Kemsa poigo amariogo yunigo arachi kunya koboka wekera ange abana inchi bare ime county ya Kisii bare milioni ya manukta isano ase kere kyo mu governor Paul Simba Arati ni kanya koboka kurwa egekuru egetindi goja simonto ndi kwensi urachi kunya koboka kubwatanwa amono boibi bwa mariogo una yabere kobake kwenekiwa koru ase amatuko amaiga poigo ni kanya koboka kwenekebuna serikali ya ni goya yabekire emerobere emekanu yokone kebuna amarioga yona chikunya koboka kurindwa bwikenu nawe go bari batenete ni go chikunya koboka kuri kanse buna amarioga ara chikunya koboka gutumeku asanya koboka kone kebuna asinya gitari chari for 1 level 2 na level 3 nigo abarwere bara chikunya koboka kurwali go batarwa kan go besa chindi chonsi kurinde asichiri chari for 4 na level 5 ni bara chikunya koboka gwa kanigwa kobwatikana amono burwali ba chikunya koboka kurigia asinya gitari echo employment imagine asking there is no drugs. Hakuna dawa, madawa wapi? Hospitalini. Leo hii napeana madawa ya Umugavana wa county ya Kisii Paul Simba Arati asinya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo ainekya ogosoka kwa mariogo cha ase chinya gitari chonsi echichire ase county ya Kisii asinge chinya gitari emia ya 50 na isano na ibiri amariogo ayu abwatukwa aisaine chishiringi chi milioni 50 mona isanemo ase ainekire buna amariogo ayu nigo arenge ekerengo ke 53 iguru yemia ya mariogo alia bwente kurwegwa kuru ase kyombekeria Kemsa aiga Kenya asanya koboka kweneke buna amarioga yoni gachikunya koka wekera abantu emilioni ya manukta isano are filing off drugs, non-pharmaceutical laboratories, reagents and nutritional therapeutic worth 40.5 million from Kemsa to 157 facilities in our county. This represents 73% fill rate of placed order. This order is projected to cover a population of 1.462157 people in Kisii County. Arati ase amuburi mu waziri anyakoboka kweneke buna nkonyora ali chiroboti iguru ya mbutumiki bwa mariogo ase chinyagitari au una enchire ya moyo gukora obubi bwa mariogo obwabere kobo kwenekiwa ase chinyagitari kolengana amono mugavano yo as bere kobaga kwenekia ase arure egekuru egetini goche ase montonde bwensi urachikunya kobaga kubwatanwa amono boibi bwa mariogo arachikunya kobaga kwimukirwa egetambukiro egetindi kerichiko kwena nande baada ya kilimiti nyitatu abayibi nabo bayicoire akiri around yana abikira abantu bandi bakokonya kulinda marioga abo bale sub county admins kwanza SMHs nabo bali nabo hectare bajwande sub county admins ward admins, CCs, and chief officers. Abantu abonsi
nkolenda baya amalyoga itumya kweneno lebe yamo lebe biri bisato amalyoga mo kaibusa lakini lebe nye level 5 hectare abantu bakubara amalyoga na tebe amalyoga hectare level 4 chance lazima chite nere ikera cross real profit kura samalyoga bakon abantu barabakwe bamalyoga mabira tayo nabo umwana ubu nabo mu murugo nabo mu isoko nabo kawo nabo musacho ndikomarora mabira bantabo lazima twanje amalyoga agenda saba right any drug on daily basis and waziri have given directives that lazima upate ripoti kutoka kwa hospitali wagonjwa gani walienda huko ni dawa gani walipewa and you must give me at the end of the week drugs in that zimetumika from every facility. Let us be told kwamba ilianguka chini na iliwekwa. And we went to trace kuna drugs zingine zinaenda hospitali moja zinakaa huko mpaka they expire. Kuna hizo drugs pia zinahitajika ziende kwa hospitali ambazo zinatumika. Pia for the MHs ama SMHs want to request you. Now that we are giving out these drugs around here, especially level 4 and level 5, lazima you must sustain yourself. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapewa dawa ya milioni 5, then the subsequent month ama quarter hatuna hata shilingi kutoka kwa facility yako, hapana. Woiko nikanya kobaga kwenike buna nigo arachiko kora amaunchorerio ao asinya gitari buna enchire ya moyo gotinya obokoreri asinya gitari chire ime county ya Kisii nda asanya kobaga kubori munya gitari onde bwansi urachiko nya kobaga kubori gu anganya koru asa korera egasiae nya kobaga kuigwera egitambukere kyo buna enchire ya moyo gotinya obobwenia. Dawa hizi zitumike katika masuala ya magonjwa. Wiki hii nitafanya mabadiliko makubwa katika hospitali zetu zote. Na wewe kama daktari SMH kama umebadilishwa, tafadhali hakikisha your record is straight. Dawa ambao umereceive ukiachia yule mwingine, na wewe kama utapewa yule mwingine unapewa, hakikisha dawa umepewa ni ile report iko. Kwa hivyo tutakuwa na mabadiliko makubwa katika hospitali zetu. Poigo Arati niganya kobaga kuburia abanyagitari bari asichi unioni banyako bakwanike buna ngokorera bale abantu emirimo kubwatikana nere yanyariko bage kubabeka asichi abisi bari chinga kechiga. Kwa hivyo nataka niseme tafadhali as unionists, yes you accept you have to stand for your rights of your colleagues, but you must again be back to your workstation. Naomba Inkulpoteria MSA yamangana magia koru ase enyagitari ya Kisii Teaching and Faro Hospital. Hereditary ane Hespon Posire.